Tato University ile nei foi kwata. O lo manino il fa fonga mar sila mai foi il tato falta alo lo fa tino il stala. Il tato por kalame nei e fata lo fa pito atu. Ya o to uma ya li mata mai ya onga ya le foi a mata il nei aso. O le aso nei o le fa pito bol por kalame foi le tato ol foundation. Ya sa ol le lawa Jele na yalom fa na o mai tawina nei le tai ao ia o lewa anga mai tonu o tatu falsa alo ia wale le stala fo o fe ngai ai fo nei va yaso o le a sau sila ia ni ka au lau sau nunga la wa ia ngai mai fo tai ao ia e fai asina pisi la teli ia wa le nga to mai fo ti munga tai wa le fo ia o me termine o lo timu pe ia sa tele na poloka la wala ia wa tumu voi ia pase pena ona fe malanga ia tunu ia tatu ia na ro toi mata voi ia hawa onga pera i le university ia io tu langa na pena ona toi pisi nunga la tit o le university le wa mata ia ila na stala le va yaso ai wa onga foi tu langa lua mo kolisi pato mata le vaso pe o vaso mulin nei o tu malolonga ia sa o le fiti o le stala mai pitonu o toi o ile ngai mai le ile tu sifol tato o tato o tunu i tu langa ye lo mai tau wina i tai ao ia ile fe pasia i o lungo le o tele wa le o ele mo mai le tu le o le ngai mai tau langa ia sa ia le sa le yo mato fo itu ia lai sa ngale mua mo ia ile o pisi tele ra tele ia yo no tai ao lawa fatua amata ona sa uni foi mata pena tangata o mai ngaluenga ia matiu te foi o le nei aso ia te tonu pe fatua pisi ala wala ile tu la pole afol balu anga ile iva ia o tai ao anga ile ono ile afol fit ia o lo ngau ala mau lo sa ngale mu ia le anga i mai le ile tu sifo mai anga ile tu sa e pole anga i mai i ia mol taulanga ia ile nei foi tai ao ai sa oil sa no anga fiti wa e taimi fo episele wala pe yo taimi le ile fitua nga ile valu ia sa ole ia taimi na la fo tu li mai taimi fa nga wenga o le nga mai ile tu le nga i sa nga i sifo ia le nga sa u spo multa yo e nga fo le wal ai o tu tilo ile ne ya so mal fa fo nga si uta tu tunu o le e la pata ia la vata to i tau malosi ia ma meo ti munga o lo longa ia mai se fodi si o nga sami se ese o le tunu o lo no winga e tau pe ona e fa fonga sa mo mal fa fonga mai nei fo tatu le pokala me nei fo taiao ia amana ia fo tuanga tau ina ia fa pena ia on sa nga le mule mamalu o tatu o tunu e ai ni lo fa anga sa o mai na fita pokala ia le ana ai fo ia lo fa anga sa mo di mai ia la tu pena ona ma futa mai tunu mau ia ele mo le tsoi fa tsa lofa ia lo pa manuia le tua inga luenga ma tiu te pena ona fe nga ye fo yo to o tato o fo inga luenga nga lulu le ne yaso le fe nga ye fo i mal tato le stala bol tato enrollment o nai fa ya onga ya li mata mai tai fa ya onga o fa au lungo sa fa inga mai se nai fa lau tusi ia va nga le IT ia fa pena foi tato securities mai lato malau cleaners vai nga mali tono tato falele ia sa o moli atu le lo fa nga tato por kalame nei o Maleifua mai mo o to malava ia o lo fa pena o no to ngalu lu e fa tas ia wal tau mo fainga ia o tato le stala le o amata nei aso ai fa i ules farele e ele langona o lo fa pena ona fa so pe i taimi tala fe ngai mana yalom fa na wi fa itu ba fa yasi kumu vo sa ole ai tal tonu ia olo fa pe na ona fa so le ne yasu ia fa i foi wa alu foi il tai ao ia ai li tamo fa ina se malu tai ole o so soan ia tatu por kalam ai se fang vai sa ole o la wo pele na ne yaso pe fa ye le italala unu pifa ai le fang vai e tua ia foi lo le fie mal tumu mangalu ngone ai tau lava ona fai sau maluta ia o te lo foi polo ele i fata mala vo ia ma tua i tu ina mai foi o se leni wai se fa maristino foi o alum fa na opena ona au tava mai foi fai ala to le stala neas ia fa amisi le graded neas
ia ai whātau se tau tango te au. Awa nei ngalo i whaafonga mai, a tua i nu malala whanga e mai se foi tua i tau tua o lo ngā pātia i maota malawa i lau tau tua. Ia, awa nei ngalo na tawapena se malu tai au, a wahana i o tātou matua tausi. Ia mane lau tele o na i o tātou ainga o lo i eil whale, na i alum whanau. Ia mana tua fo tātou pokalame o tau umai o tu uao. Tau tua nāl saunga le mo tau whanau. Ia wa kako kala o kau o lea e alulunga alu ilalo fesuisu ia i te lo te te tau lava o na malutio lo tau wola. Ia o tau i whanau au le ianga mai fo i wha i iawa o ngā whaawau fo i le nei kuata. Ia, ke ronga ko inga kau whapengi sa o kala risko inga ngari pol. Ia, whai oi. Ia, ngā or kiki whakusa o ai puti. Ia, whawhelau lai kimu. Ia, wha ngā wā peo kau ki munga ia. Ngā kuu ai dunga, ai tuti, wa apas pas. Ia e kuai ia ngau i ruma ia, lusia nge i. E le ia kiki whakusa o a, ka ko alu do iai. Ore mea ua laku o iai. Ia, wa ai whalei lo se wa e ngasaunga remu. E mapu ai doa. Ia, mana tua i le whaafonga si o tātou o tunu. Ia, nei vaenga umalawa i lo wanga i mai tono le lau mua le papa i ngala ngala. Ia, e le tātou main gate le i tō matangi, le anga i mai utai i le alu i tō matangi. E le tātou main gate nai nā. Ia, Malaysia tātou gate le whaasanga i ma le aonga a vai vase primary school. Ia, o gate ia te anga i mai tono le tātou university. Ai anga i mai lai tono i lo sape a whai le te sau se ta avane. Ia e sila tutoa i sawa. Ia mawha i lo lo i au tafa le awala. Ina ia e lo ai, ia talawhea ngai o vaenga i te anga i ai saunga le mu. Ia awane ia fi ai se soifua, ia po so se silunga le awala. Mi se alum whanau, le umai tawina, ia le fua. Ia u fetu le ni maina, ia alum whanau mo lista, tautua nā tele mo tātou. O lo ia i fo le mamalu o tātou securities. O lo lātou whitanga lulu e whaasino ala, i so se vaenga, ia matau solo ino alum whanau o lo anga mai tono tātou lau mua le papa i ngala. A o lesi fautuanga mo o tau i mātua. Lea anga i whaatasi mai mo tau walo e listala. Ia, avel wha mua i nei whanau, e solo i laina, tu i laina. A o tātou i mātua e lea o ia, aina o se fautuanga, ma le loto wha maua lalo tātou porkalame. Ia tali tātou se malu taftafa o le whale, ai tuu awa noa mo na ialum whanau nei, ia ina ia vavel wha ngā so longa o ngā luenga le aufai ngā luenga, ia ma vave taunu ufo ilo walo i lumo le leina, ina ia wha apenao na vave maia. O nai fautuanga na langa e mai tau so o lava fiti, tau sanga uma. E tutupo ia mea nei, e o mai wha atasi a le tina po le tama malona alo. Ia na saula ia ua tumo i le tātou vaenga le. A o le whaamua le ave ina i alo mwhanau. Ia tautua nana vaenga tā ua le whaafonga mai e si o tātou o tunu. Si o tātou ngā nuenga e whai whaatas. Ia i tātou whelangulang mai. Ia wā pena ona iai fo ia si tepu whatulanga ina. Pe a mata tu tasi ia i le anga i le iwa. O si tepu na pena ona anga i tātou restar. A wha pea lai te usta i atu langana. Le ima se wha le tonu. Ia whapea fo e nāua tuai ona e tau nuu mai tatou restal. Ia on sai, a whai atu wā ia le skulati e on sai o le whaasolo le si vaenga le mua mai. Ia, tatou on sai e yop. E o umma i le tini. Ia. Pei la lea upu tatou te tau nuu umma i le wati. Ia, o nei fautuanga nā mo le tātou porkalame. Ia, sa ole. Ia, ai momoli atu alo whaanga le tātou porkalame o le Maleifua Mai le nei tai au. Ia i so se vaenga o le tātou universite, a mata mai ai le whaululunga, ia i le fionga ia professor, ai ono ale ke Roma, ia leo le tātou presidente o le universite po le Pulesili, ia whaatasi e male sui Pulesili, ia le fionga le ia pesta Dr. Desmond Lihang. Ma le loa le tātou pulenga, ia se ia o lava le au whai ngā luenga ngā lulue, a mata mai ai tai le tātou campus o lo i mulinu, ia fa solo mai im to tua le tatu am fa fo mai ia ma tatu a onga i sale lolonga le tatu disfu ia tatu la i sale lolonga ia mana tua pe o to ia lo fa to le tatu por kalame nei tai au fai se puti ia ona te pena ai leo fe au mo fai vo nei foi vai ngau le aso e mana tua fo tatu por kalame lau te leo nei lau mo papa ngala ngala
ia ina ia li mata mai tei faia o mal tele vaenga ia pe o vaenga le official chupe pol finance vaenga le EQU vaenga le fionga ia tuala America siale pole properties and maintenance ia le vaenga fo el tatu fal tusi le sponsor inga ka ko pol tatu bookshop ia ol puna o ia el vaenga al puna o ia ile fionga ia nai avalongo ia fa pe foi vaenga puna na to pe na va ai tatu fa alu o lo fa tino ina tatu le stala ia nai vaenga o mai ia o lo tam fai to lau atu ina ia fa pe na ona momoli atu ai alo fa anga o tatu por kalame ala tatu se e sina tatu fa salonga fa pisilisil nei e winga il sponsor ia o tatu por kalame ia ona to italiu mai ai lea o tatu por kalame malenga fa lo ai e tele ul fale lotoa e te tau lava ona fulma o lima o lo ia i lava se te pua o mona saunia e a ona mulmulita ia i le fuluina o lima ia whaonga lava nisi o vaila au fulu lima ina ia mautinoa lo malu pui pui mai ai nisi o sia mai a fia ai i se whaama Oli tu o le whaonga ina fo i o tatou whale tā ua e pe ona sila fia. E tatau lava ona whanu mau tatou lima i le taimi e mai a ai ona whaonga i ona fuanga. O mea ai matau mawha ia sa o loto mai siama. A mata mai le fulu mama o lima. E tele soifua o le ala vea ina mai i whaamai. Pe a whaonga paipa ua mai o na fausia. Ia sa o loto le fale ai mai siama. O no fuanga fai tele matumutumu e au pito silio na lamatia. A wā e to o tele tangata o le auia. Whaonga paipa o lo i tutono le tato o loto a. A e a nga i le pasi, fufulu mua o lima. O le pasi, o ni no fuanga wā pia pia e whai ngō fie o na pepesi ai whaamai. E mawhai o na lavea ina ma whaasauina pe a whātaua a wala ma whātaita inga. Fufulu mama lima, o le aunga lea ma le whaamoe moe e ao o na whaalau tele. Tātou ngā lulu e whaatasi mo le mālolo ina, e ao na mata lava ia i tātou lava. E sili le pui pui, nai lo le tautonga fitia. Ili mama, whaasau i ngai leola. Second semester enrollment for the National University of Samoa. Enrollments for second semester start from the 6th to the 9th of July, 9 a.m. at the NUS gym.
For returning students, all you need to bring is your student ID and your enrollment fee payment. Enrollment fee for returning students is 200 tala. Fees for new students is 322 tala. New students, please make sure to bring certified copies of your birth certificate or passport, Samoa school certificate or equivalent, Samoa secondary leaving certificate or equivalent, tertiary qualifications, and measles vaccine confirmation. Mature applicants need to provide evidence from employers or trainers of at least 2 years full-time relevant work experience and/or training. For more information, please email studentenquiries@nus.edu.ws or call 20072 or visit our website. Second semester enrollment for the National University of Samoa. Ya, ua toi tani mai tato por kalamil nei voi vai ngol tai au e moli atu ia le nganga o le fa tai mal fa malo foi le on sai o tato por kalame e mai sei la to e fia e sila mai mo mai lunga o tato TV valu ia mol sila fia se o tato o tunu o tato TV valu o TV le ale universite ia nae e tango foi i lau remote ia po lau TV ia ona fa solo le ona channel o le channel muli ona valu o le channel na tato TV te le ona ya chamana na ia mana ya cha fa le o nga le ame lunga afiti nga e masangi nga makal ka ko channel pe masangi o makiranga ke mela ko ia ka venga de fakawi ya o ya makamaka i do ai ya nga e me sina me cha wa foi de o la cham fai de ya o le ki video o tele nai kako TV ia e kau le vivi ila silam fa fonga le tunu o tele le malu le tunu fa fitai mai na yata fa le o nga ia saule kai pela le kalele le masanina tatu mata ile ya uya ile atale o le way to school saule a tilo volai to background ona yata na o le way to school ngai sa wai saule mana pe la cho ai nga wala cha lui da onga ne na pe cha lui va ai nungot sam yo pe vai de se fulu ia nu e che la media onga ia la ta se atu sina malolonga pupu le ia to ta liu le pokala Fatalo fatu tato por kalame ni voi vai ngor tai au mo tali mai I au nanga I se tonu tato university ia o lo fea ngai mar tato enrollment por listala ne ya so fa solo 12 verso atol nei mana tua foi le feo ngor tato director ia o ia foi lau tusi o committee o TV mal le tio le university o director for tato ICT le sunga ya sarai fa le ponte vita ia male au fai nga renga le IT la fo ia matua I fai nga luenga ia manga lulue ma le ato toa ina ia le leif so ta inga onga ole kaimi nge ia li fiti mal fa funga si o tatu tunu ole teknolosi le o tele fa tino e le nei taimi so ta inga onga luenga
Ia mai se foi. O le wala toi foi tatu fa sala lama. O le ngaluenga la le fa le stala le fe ngai I tausanga uma makwata uma. E tele ana mo mia ia le ko inga ko mai le fa IT. E fe so ka ai ia le network ia ma meo computers ia fa tasi ma meo system lo fa nga ina ia bave Pave tu le lei sawa mautinoa atoa ia tatu listan e foi lá nei era ia no so men nei ilu ia o nei mea ia o lo tatu loai ia o fe so ta inga fa network ia I lungo fa internet le ma foi wai e mo mia lava ia le ato toa ai a fa pe fu ia nei vai ngai era fa pe tono o system ia o le mo mia le tangata nga lue ina ia fa tino nei vai ngai ia pe nei mea nei fa fita ia toi le o nanga me se fu tatu ia le sunga ia la ulu mo le fa nga lu nga la to le vai nga le fa IT le fu nga lu le lo ia mal to tele ho vai nga ia vai nga le fiunga ia sua Diamond Brown yo ia le fa ulu ngol finance ia la fu nga lu le o nga ka ko le skala ma pili ma vai nga mu fa pena mana tuat foi lau fiunga malo sue ia il tato por kalami fa talo fatu mo le fa nga lu nga le sunga ia carameli ia o le oficina ia mo se foi o ana ia ma veve ia mai lato uma lava o lo nga lu I tono le tato sa fa inga le mal por kalami le ali fati no ngal tato le stala ma lo nga lu le ni taya mo salo le sila mai lungo tato por kalami ia o lo e sila mai ia il fati no nga tu ngo foi o tato ma fa la wi lo ha ku ka ko por kalami lungo ka ko tano le TV ia ma lo le on sai ma lo foi le usul ka ya vai le fengo fia foi le fiti la foi usul mai le foi nga renga ina ia nau ina ia usul mai tami chao ala foi a ko la ko nganga wa le va ia la va ia winga lo wa ta ia ele ma se pe na ona tuai mai le sa tam fai la va va mai ia wa ia le au nanga le mo fa nau fo pe na ona mai fai la tu distala ia tau tu nai e fai ti munga ai foi nai error tatu au wala ma tatu vaenga umo tatu fale ia nai ma se na ai dia mana ia la nai vaenga na yo no afia I lo soifua ai mai sa o le topi le topi mai fa nati mai tuli lo tai ia la wo ele yango si vai nga ia ma se nga ia le ko inga ma se la nga ki le yango ike ia pakaku e te parla yo e te fia o mai par pengadwe na o te fia fo ia fale ale wa misa I mo skip la malo longa ai fo o le fautuanga ia tau tu na nai vaenga ia mo mal pui o lo tu soifua ia to ia li mo tamai te ia o ngai matua ma to tele lo anga mal tatu falta alo ia o tatu le stala alo fatu tatu por kalame Maleifua mai mo au nanga uma lava o le fatino ile nei foi vaenga o le taiao mana tua fiti o lo fa solo mal tatu por kalame fa la wi lo nei o Maleifua mai ia nisio au nanga I tai o le lau mo le papa ngala mai se foi nisio oficina e fa la wi loa na to nanga le taiao la nei ia o le la so o toi mal por kalame le fionga le pulisili o le universite le fionga ia ai ono professor ale ki Roma ia o le asa no foi nisio vaenga wala au nanga lau tele le universite matina e o lo fianga ia ia ona so o mai le mal tatu wa onga le o le polyfaculty le o le health science le la vea I lalo le school of nursing e ma school of medicine yo inala ia na so mai la ia fa yo tatu por kalamita o tele sa mo ila fa fonga mai ia ai o la tatu se atu I sina malo longa pupu ia ina fa fianga ia ona so mai le ma le fionga le pulisile le universite ia I lana sa unoanga I le nei foi taiao. Second semester enrollment for the National University of Samoa. Enrollments for second semester start from the 6th to the 9th of July, 9 a.m. at the NUS gym. For
For returning students, all you need to bring is your student ID and your enrollment fee payment. Enrollment fee for returning students is 200 tala. Fees for new students is 322 tala. New students, please make sure to bring certified copies of your birth certificate or passport, Samoa school certificate or equivalent, Samoa secondary leaving certificate or equivalent, tertiary qualifications, and measles vaccine confirmation. Mature applicants need to provide evidence from employers or trainers of at least 2 years full-time relevant work experience and/or training. For more information, please email studentenquiries@nus.edu.ws or call 20072 or visit our website. Second semester enrollment for the National University of Samoa.
Toi tali mai o tātou por kalame nei foi vaenga le tai au por kalame o le sila mai lunga o tātou TV valu le Maleifua Mai ia e momoli atu i foi faatasi malo faanga ia o toi matu tausi e mai se foi lo le tunu i so se tafo si o tātou o tunu o lo sila mai lunga o tātou TV i lau por kalame le nei mana tua fa manatu pea ia a foi le tape na ina se malu tai au ia i te tau la ona isi na to o le nei tai au le wingo na fa mtalanga sau na isi na fa malo stino au le fia ngai foi ma foi vole atu no ia pe ia ona tala no atu le taimi walu ma se i tu la o sola o le tatu por kalame o le nei tai au ma le nei vo e fa solo ma ia foi ia nisi foi o ma lo le tatu por kalame o le Maleifua Mai ia pe ia ona e masani on sila mai si o tatu atu nu pele ia e masani lava ona fio mai le pulisile o le universite ia so lua taitasi ina ia fai foi sana sau noanga ele ngate ia tinae ia mo se foi nga luenga fa tino le universite o lo fenga ipea ia ai le ma faintu ua foi le fionga le pulisile lana fa malosi mo alo fa nau e mo se la u fai nga luenga nga lulu e foi i le taimi ma le taimi ia ave ai lo leo fa tauva ia fa talo fa i le fionga ia ai ono professor ali Kikeroma ia o le pulisile o tato universite o Samoa ma lol ta e o manuia ma soi fo lau lei ma lo soi fo fa talo fatu lo fionga mo pol e fa pena fo ile ma malo tato tunu o lo fa longo po mai mo mai i tu e fa la lang e fa pena fo i Samoa ma lo soi fo ia fa ftai tele o lewa ma wal nei ta o manino tato fe lo ai ma i lunga le tato lau fa sa lau fo yo lo fa fo ma si la mai si o tato tunu e ono lava ia sul fa fonga si o tatu tunu sale mo se ava no le fionga le polisili ono tulanga fo e tutu ngi e fa manga luenga ia sa manatu ia le lavan tali ia ile nei foi vai aso ia se va tu foi se fina ngalo mo fola atu ia e se tofa o le fionga il polisili ia wani se o va en o le universite o lo fa pe na ona ta otro il mon nei time ia la fionga il polisili sa fa tino tatu ta longa fo ia la ufinga luenga o se o telefo i fina ngalo le au finga luenga na fa so mai le nga fa te tele la fionga mal pulenga i le fa tanga ona ia fa so i e fa ngoi na fa malustino ai o le la fu to e fa tu mai ia pe ma fai ona to e fa tele la titi ia am fai na sa no la fionga i nisi e va e nga e fa le ia i nei al tapinanga ma na ia ni tapinanga fa malustino ma ni tele pesa i o le taimi le ua fonei o le foile le between semesters o le mawai taimi mawai le aso e ma fain faatasi mai le o fain galwenga e fai ta longa ia i le ngat e lua la ia purposes po autu fakta o fonge ta longa ia me momua o le networking value o le fai foile le faatasi uma o fain galwenga mai tu ss o le universite e mai faatasi ta au faatasi ia mai foi ma fai nei lo lis on a social basis foi nei wa tele a taimi ele filo ai le school of maritime ma le fonge ma le la on fa fo mai le se foi vai ngale nei a pese io avo noi ma fai una fu mai fatasi e lo la lis so networking value da ia ma lis la value o sports day le o le exercise fa mal stimo fo ile ha fo e a nga mo se fo marolo ia sa mana ia ita longa sa fai le volleyball ma le netball ia mai sia ta longa fo ese ia mo tua competitive fo ile le ranganga o tatu sports sa fai wi fa teams ia ma le green team o le red team o le blue team ma le fo team o le yellow team a compete uma voile tão fai a voile le malo e ele team but the spirit anga voile le competition mo ia la social I fa compete voile tão fai inga na apple performance le sports ia mana ia tele le tu ranga ai fo mang pola ia na opea ona yaso ia voile le mfai na mo wai self no mfai fa ta si mal staff while o faingi vesenga a fonga fanau te mi o mo suenga ia fai foi langa fai la ile o ile between semesters por te mi ma ro ile va o semestre ia por fa ingo fol tau sang fai tau sanga ia ile break for the university money pre fai for na sports timing na I'm fai la pe sauno instead of half a day well fai le full day ai fai
Ia longa winga o pula le uli mo kwa ngase pa pe le sa complete mai alta. Ia o le si vai nga tahu o tatu talonga ia whaaftai tere lau fionga. O le matutua o nisi o soifua o le au whainga luenga sa au wai. Ia, o le asa ufa malosi mo ia vai nga umawa e le ngata o talonga e whaisi whainka anga waku nau o le matua. A foi mena le e sa away le au matua. O e le ngata le wha malosi au. Ia i le lato vasenga o whaia onga po le alawa departments lai wha aurulu iai. Wa te lea au matua lea, o lato lea o le pe e wha aurulu iai te lea mtana wenga me whapenga, me faculties. Ia le ngata la lai o ku foile le, kam whai foile le wha malosi au. Ia ala fo they are role models. Lai wa ai mai lau whainga wenga, mea le makua leo mai lau wa foile kam whai. Ia, and they're having fun at the same time. They're having a good laugh. Yeah, it's all part of exercise. It's part of networking. It's part of being in a family. Ia, o mandino il whaafonga si o tātou tonu. Ia, il fin ngalo fo il tātou pulisilia vaenga. Ia mai mule o whaaftai tele lau fionga wa o ele si tangata ta alo tu lo lau fionga. Calo malo si le ia na le malo la au lang sama ai no mo tu ai mana ia foi calo le fai un tatu songa mai ia e pel na la ul tatu komiti fa foi ia ina ia mo foi inisiava no pe on sau no la u fionga ai la ta se foi si vai nga ia le fa un pe on na ia il tatu fa un voi le sisko sa fe nga ia le sa foi sa ia la u fionga sa mai chau ina to te le long fa na u fa tu pula ia foi na le tatu le si vai nga le tatu wa onga fa teknologi ia o le asa u sila fo il fa mole me so fina ngalo lau fiong ile anga ingol mana ia ono o fani skorsipi mona yalum fa na wai piole a ngale le um fa yona mona skorsipi au to telena yalo mo fa yene to e sa no anga wa Cisco e le se polo kalame l'université o le polo kalame mai fafo mo kuara le Cisco e tu nge lo langi a ko a mo lo langi e ia le programme le Cisco ai e fa foi mai e fa fo la vo le curriculum po le contents fo le lo me e fo ne fa ile aonga ia es fo la vasenga vasenga a mata o ITE ia penga fo le malvanga fo la le work o le associates ia ko fo la vasenga nga le associates winga onga fa na i tu langa o mai e o mai fonga mo kwa le leia la ko fai computer fainga la ko fai fa foinga o ma connecting o fonga networks so se si avo de se fale fainga wenga fo le yen computer me fa penga fi connect internet yo vainga le la pe fai o me ai o tato fai a onga la po universite o Samoa o la tole o lo fa foinga fainga le te le vainga curriculum e mo ia la o le course por program le e sa mai fafo ele to tongo tato senate ele ona tato il programma le au tato faia onga le faile programma a tonu la se faila Sicilia wa me o tele lava la o ai foi o alom fa na o le e ma ola scholarship o le ui mai fo ile fo ngai la fo ile mtata le mesk o fo ngai o fonga a onga manganu ia fa penga fo ma pisasi o inale sa wa ia fa penga fo el ministry of finance le sa umai ia scholarship nei ia a pelai a ma scholarship ono proclame ia e fonga fa fo el university e ona university e la mo bachelors mo motivate mo penga I say to five facility pe ma fanga la ko sponsor inga wa ma ko tawanga mali ia fo sponsors se fai la visita pem fainga la ko sponsoringa la fa na ule e fai le Cisco wa pungo ko tele le wa fo ko tele le na mai e fai le proclame le ai nga il fa na nga tele sa lo fo nga tele mo wenga wenga fa na mo ila ya wenga la fo i tawa so swani mai se ai se fai si facile malo pem fainga la ko funding mai sing so ngai scholarship mo fa na ule ia whaafatai tele, nea fo manino ia vaenga i whaafonga mai si o tātou o tunu, i tātou porkalame nei fo i tai ama le fionga i le pulisili.
O nisi vaenga e fia e lau fionga fa mole lava professor. O le vaenga lea I le fisuia inga o nisi o tofinga ia mani fa manuianga ua maua le ufa inga luenga si tia o latu tūlanga. Le na ia I fo le nawa ia so le sa fasilisila fo ia nafia lau fionga. Ia, whai ona toi wha manino a tili sau sau noanga ma le ngang whaloalo. I whaftai lama. O lea foi, o tausanga uma, a tanga tausanga, e batu waile e whaungei le wala aulia, I lau whainga wenga, vaenga la leo le academic, vaenga la lau whaia onga, lau suesue. E mai la kukusi a palai. Pe a whai ua monatul whaia onga pol tumakai suesue, pol li suesue. A mea, ua mawang laktu degree fo ile le lunga, wa lunga degree, ia le ngata na, o lai tele laktu publications la wafai, pe lua pe golden publications fo ile wafai. E mawhai e lo lang chilo ia e le appointments committee, le committee la lea la ma i e fonge wa i e laktu applications ne, mo le promotion, fo le arolu pe lunga laktu si tanga. E fonge e tanga i e le committee, pe e taunga si ilunga pele ai, lako grade. Ia ai a whaila e wa kunga foile le kwa le leia le track record. Ma kua foila is by merit. E tolu me va i le committee. Me mua o le a foi o le teaching. Ia le lei le whaia onga. E le lei le whaia onga o le mesha la lea e mesha mai le whanawa onga. A mea o le feedback at the maiti ia onga, whapema, whai a onga leo mo kwa se lau pasene. O se lau pasene, o le leo langa o sauni uninga, le leo anga notes foi le maiti, o le leo langa tautala, le leo le support o le whanawa onga. Ia o le assessment ngā le whanawa onga. E whai foi le assessment appears le whai a onga lea. O isi whai a onga whape mai. O le whai a onga lea, sa awaru wawa ai le whaingo langa lecture. Le makua se lau pasene le whaingo le lecture. Le lei le whaingo le lecture wa pena. Ia ele ngatu foi la na. O le whai aonga foi la le, taunga o ia la le, taunga nga whaungai take part foi le whaingo mo curriculum development. Po yengi curriculum foi tonu o yengi courses fo. Po i programs fo. Se soani le whai aonga lea, e whaungai develop tonga le, whaungai o universite. Ia mea umala le, alu lau teaching portfolio. Alu lau teaching portfolio, no winga la, e whainga wa i el komisi whapea, mo kwa le lei o whai aonga le, le lei le feedback mai anga peers, is whai aonga, le lei le feedback mai whaungai te mai ti aonga, ia koe le lei langa service, e develop by teaching packages for teaching programs, i tongo la aonga, tongo le universite. Ia, a whaila le lei umal pulanga le, ila winga la, i wa take le teaching, whai aonga. Toi ti tiro whai al committee, pe ole whai aonga po le transfer le academic lea, e whai nei e le leilanga research. E pe fia, e isi la whai ngai temi nei, e whai tau pe fia pe pala o umanga na publish, whai ngai mo journals. Ia a whapela ti tiro punga, ia whai ngai wa lua pe tolu pe pala o umanga publish le lesi le totau sanga leo tuanai. Ia lana winga la, ia wale lei tele le su le fo ngai la fo al whai aonga le. Wa te lenga pepa ia o mga publish. Ile ngata le publish tongo tātou lava journal vo ile le journal Samoan Studies. Ala foi publish foi fafo, isi foi journals mai fafo. Fa e fo ngai e alwa ilunga le reputation al universite. Ia ile ngata le reputation universite. Al reputation lava whai aonga i. Wa recognize ai fo ile le I fafo. A mea o le experts le field le, a whapea o lau o whange o le sia o e amata ta fo ile o ia aonga fo ile le mea tawanga nu. For example, i la winga la, a e publisha ia la i mele, a whai asu so enga me whapea o langa nu. I la winga la, i o recognize o e mai i le ngata i le tong universite, a o recognize o e whafo universite, a mea o e o le tangata makua le lei le anguru whasamoa. Wa fo i le ua mauti noa mai I, o whai au pepa, publish au pepa me whapena. I o le research la le, a lisi fo I la mea, e titula fo I la pe fia ngā collaborations, fo I le mai nifte mai whafo. Wa whapea mangkua la, i lisi vanga, i o mo mai whatako se le ni mai le St. Andrews University mai whafo. O le vanga la le whai musika. I o la kou le fo I le collaborate male St. Andrews. I romo mai lako fish fu fa fe langa mo mai vaso te nei.
Investele. Lo no winga la ale leila research. E toe collaborate ma isi Sterling University le foi mo mai kupela foi. Ale si vainga le Faculty of Nursing, the School of Nursing. Le collaborate with University of Sterling. Le mo mai kupele le fa sa mo ile the questionnaire le foi le fa nga finger research. Ia o ngai kupe umalanga. A faila le watu ngela o mangela la portfolio le research portfolio. Ai fa ali mai ai. Ele ngaka o finger o pepa. Ale foi sa e collaborate mai si teams mai fafo. Isi su mai fafo. Ale foi e fonge e fasu wa fe la kupelenga mo mai kupel university mo mai. Ono o tomo finger le o finger la research. Ia pe uma fa pena foi ti lo foi ele. Foi ia o mai lona ia ile service. Como la me ia teaching research my service. O le service la ile ngaka le service I fonge I fafo university, a service I drongo university. Ia man koto tela la tato, e tele tato mtata, fo ile tele tato service I tua, fo ile university. Ale o e au fai pese la rock. O meu community community commitments. Ia fonge I swang la rock, la fai pese la rock, ia o la foi. O fonge o e captain fo ile le awalova al tonu. Io me mo fa pena. Ia o e fo nge pule la kapia al fo nge ku malo. Io e fa pena. O la service nanga e taulia. E taulia service. Wa fo e lai e ha ro lunga reputation in university. Lai te fainga al university. Ala wo lo uma kan fo ile le tu malo mal tu mu. O tanto le fainga al university a le ku kwali le langa service fo ile ta ku malo mal ta tu nu. Ia belanga fo ile le mana ia le community service ale o mai foi la tong university a tele foi la sau service tong university ia me fa pe la service la tong university o fenga tra po klam fa pe ia foi service le se vai o la konga le foi nge mo teams e foi nge heads of departments me fa pena io tele foi la tong service nga fai o la ko te penga o me tele mau me ia fai nga foi enrollments la fai nei ia sa ia la foi pisi le se vai nga fai nga le enrollment. O le service umanga university. Ia me umalanga. Le tango fo ile le. Tusi le leia. Ia sa officer soang e fonge fenga enrollment le. Wa usa fai papa kiu la so le. Fonge sports day. Ia fa ali si uma me umana. Na mai lo le o lau application. La fa pi uma me nei o fa feng tau tatu. Tele tu me fai. Ai le fa mau. Ngalon fa mau. Ia ngalon fa mau. Ina mai leo lau fasi pepa le mai I le fonge le committee. E ma kwa le ingi mea o ie kukonga. Ala e fau le mele sa e fai e konga l'universite, me fafo l'universite. E me umalanga, e tau ta penga le lei mai lava, ala a fai sau application for promotion. Te tau lama ta penga fa le lei mai, tau nga a kose wa yaso e no falfale. Te penga umal mau mene, lei pepa. Pa tau la ia sau la application, e le lei le chance e whainga succeed ai. Io le si la vainga le sa mai la application mo la mo la to masters la mo degree ai le faing publication le publishing la ko il vainga le sa ta tau lava ona life ile masters ai ta penga pela to pepa e fonge ave publish e mo la to pepa binga e fonge sa la application ia la tick research ia la lo al service like tile la to service la fight la lo le la fo isa wali poti la le to teach no winga la a ye la se lape o menei no winga la ele fa manuina a ye la nka ku fa ya ngo fa manuina tu sa to ono fa manuina e tau sanga nei ia ole professor associate professor to professor le mo wa ia fo le professor Shuffle or for Penelope Shuffle or Falciole or Fonger Professor or Maleifua le Salmon Studies. Ia on the tail to as is faya onga. It don't to research. Pe la uale o le Fonger tele la sao grown or the Center Salmon Studies. Ia mai tele for la support for element research le ngata vainga le fai PhD. Deel vangen for PhD. Ja, Penelope lavang sa swani ko ile le supporting. Deel sao le for tu ja. Na la wa promote ilunga ile professor.
ia tatou professor la na tau sanga nei o le sila le fa muina o fo nei o tu sa pa ti la amosa le sa senior lecturer ale wa associate professor la ia ona o le tele o langa tau tu tongo university ia ma ko fo le conference fo le climate change leng fa ka wing nei leng ia o yang fa nga solo me tongo Samoa e le fo nga tele o langa leadership langa leadership fo le tongo ko fo e team fo ngai team tong o le faculty of science yo langa service fo ina ia me langa fo ina o langa research la lava e sawa researcher fo ngai tu fo sa ia e winga ma kwale le lava langa ale si lava nga ko la si va nga lawa promotion nga senior lecturer e fo ngai nga English fo le Diana Beetham nga was senior lecturer yo Georgie Abraham nga was senior lecturer nursing ia mai fo ma Dr. Onyara fo le Salanoa, ina fa senior lecturer ina le faculty of arts. Pero vanga fa mon wing ali langa le. Ali le foi la si vanga wo fo mai lunga grade 3 and lunga grade 2 mal grade 1. O se fa ftai tele la ufionga. Ia mal fa fonga le tunu I la usau no nga manino le tai o se la sanga manuia le university o si o tulanga o nai ona ia tamai ia me se fa malu ia lim tamai tai fa ia onga ona ole fa popo pe ole tamai mala o nanga lau tele lo fatino ia ai ole ase sila lo fionga fa mole a professor ini fa manu ia nga tau selin a sil tulanga o i fo mani fa manu ia nga mo la tau Yoi. A fo isi lunga ia fo ila mpola isi lunga increments ia I da si tanto le isi fenga si lunga increments la fo what top fo ile la fo pe la fionga fo ile tu fisa fo ile le mo ko ia din ia what top le din ia la associate professor ia o kulanga le tong o ringa le fenga si lunga tong ali si vai nga la fenga si ma lunga la tong ma na ia tele o se lu I tau fo I mo nai nisi ali ma tama I fo ia o nga nei la sanga tau wa pe au nai sau no e tolua me tau ia ina ia mo le si tanga o le ngaluenga fa ia o le research o le teaching mal service tau ia nai vai nga pe nai fa manino ia o le o mai tau mo fo tato university si da mele tunu tau o nanga nei ia ele ia se me voi le pe o le fa sa mo a professor o le fai o se me voi o se kauangi ai o le mea ia e alu ia la fu nei ina si tulanga e mori fa ftai tele lo fionga mal pulenga ia me se foi o lo to telefone nisi alo le tunu ali ma te fa ngolo fa folo sai dio la tu fa ilonga mo lunga fa fo mai ma ia ma fa ilonga o masters ia wa sanga fa popo pe tatu se tulanga mo lunga lava I si sila mai nisi o university I tu se lo lang after tele o manino ia vaenga ia mal tam muli fia ma yeso fina ngalo fa mole lava I lo fionga el pulisili o le vaenga le tatu paketi e ina itala fa fe wo ma tatu por kalame e ono tapu nia le university I se taimio le tausanga pe a fai le mauti no se tala le tupe e ma faina ma yeso fina ngalo ma lenga fa lo after lava ina ua longo mai ia fangi I CEOs ma ufo nei foi a mea o le fono parliament e fangi by the 30th of last month winga le se talo tupe maua ia sa fa tupe lo nga luenga ale na fangi la pulenga e tam fai na mai uma ai tala furia se ai tala fu mai lis vanga foi tongo le investe ia enko su mai lo leo o se le ni uma nei to tongi mai to tongi mai o no sa uninga lava lea ia lava stato tupe tongo investe fo la le I ma fai nga auta to pokalame il fa ungol tau sanga mo I lava ia le lan ko mo mai tato wa fo 2 miliona le mo mai ai mai pisa si male meski male MOH le la mo mai se le ni la le la u fe lo lo tato bank accounts or bank balance at the moment ia fo o a faila tongi mai pilio fa na le fa tongi mai mo ko fo la mo wala scorsipi les fa na a man ko la polo misi mai la scorsipi nei wa fo ile o mo se pe am kangal wengal malo termine wa le faila budget
e lana winga la polo misi mai o whanau lea o le amona tu skolsipi ia al mea ngai le o mauti noa wa fo'i o te lei lope e fone po a whela tongi mai e skolsipi nei e mo i ala o pe al whai unga vo o le semester tu tongi mai ai e pili nei ia o temi nei ia a fo'i e whawhaingtanga i loa fo'i le pe mo mai se kupe mai le si whainga vo i le ministry si al malo ia a fo'i a tongi mai a pili al whanau lea a fo'i me foi langa i le mautino o temi nei po le mea whapea ku whanau ia tongi mai a kou pili vai ngā lea whapea fo i la skolsipi, mo skolsipi, tongi mo mai kou pili. A mo mai skolsipi i le malo, wha mauti no mai. Ia ngā wakwe whantau la tu kupe. Pe al mere masani e fo i le tongi mo mai pili, a mo mai skolsipi o koe refund. Ia, pe o le mea ngā ale maha whau i te minei, a mo mai singa se lengi mai le whanau fo i le matua i le whonge a wala mai i whonge pili o aonga. No winga, ma whaporo tupele iei nei. E whonge o lea lava o whonge o ave ese tele o expenses le wa iei nei. Mea o mo whoinga mo air condition, mo mea whoinga o whonge o koses ia whai o i whonge hotels tamuta. Mea o malanga le la cancel. I le whai umana mo mea. E tamu whainga o e lai ni e tele topo kua o ngai ai. E o e whai ngā i conference ma whai ngā i e whaungai ma whaunga me whai le masang no e o whai tele malo e whai ai. Retreat ma mea ngā. Retreat na whapena. Wha mone mole. E le tueni ni retreat se whai a. E whai tele malo la kūlunga sami. E whaungai wa saule pile li mawhele e whaungai le tau waso. Wa le luaso. E se leo se tupe le anu le leia i la i kupe. E si le fai i tongo tatou mai le catering, tau mai le mea ai api ngati lima tā la, ia fai i, tau ngō fie lava. Tau sefe lava, tau mo nei taimi. sefe lava kupe le temi nei. A sefe la tatou kupe le temi nei, a whaalu mea o ngā. Ia lona winga, e ma whaing tu tongi lau whaing alwenga, se i o ia te sema. Winga, le lava tatou se lengi, i o lava ia te sema. Ai ala fonge nisi takto projects fo ile le mafainga tolo po se i mo mai se kupe fo ile le malo ia ona fonge fai ala tolo po isi projects pe ila le mo mai takto kupe fo lo vali takto fale aonga a se si la kupe fo ile tu aku e vali isi fale aonga e tu fa pe ia pe se ila la postpone termine Tadi mo le sistemi po. Yes, tali. Pe mo mai po afe mo mai stupe mai le malo. A tau si ia o le fa ngolonga ku a tonu e afo. E fonge fono palmeni le masi. Ia a tonu tau fa ingo le masina po se tema o. Po mautinoa. Mautinoa mo mai statu se len a terminei. Fonge reassure lava la fa ngalwenga fa pe fo ia matua ma fa na wa onga. O lea lava se lengi e operate le university se io o fai ngol tau sanga. Te sema. Te sema. Ia. Wa te lelea saunoanga wa mautinoa foi fa fonga si o tatou no. Ai mai se lava tatou university le uma nino ato nai vaenga nei. Ai pe o le si mangol fesili. Il nei a te mi o ma fatianga le fia ngai malau fionga le pulenga ma tau fa soso. O la se fa mo nei te. Le hase vai no ave il fa mo. E fa mo lava o tato por kalame. Por kalame foi o a ngal fa na. Ele me fai la ele canceling se por kalame termine. E alua por kalame uma la le o fonge mai le semester mo mai se por kalame inga promise a makal semester lo. Fa uma lava lo no inga la. O fai a onga uma lava mal au fengal venga. E tongi uma? Ia. Ele o winga e fa mo lava i tongi o fai a onga ma le support staff. Le ia nei ia ai a foi. Ai mal tongi nga pilio mo lima ma pilio vai. Yo. Wa tau lava tongi me ia. Ia o se si la me un tuatu. Ia in computer phone me fa penga. Si takto se takto fa nga ia computer tuai. E takto chilo po la me la o il patch. Tau fofo le lei, iwa pe o tatou
duty le avo le I loa e whainga sustain tato services I se I o whainga tausa. Ia, ua whaafonga si o tātou tunu, ai mese le universite le vai ngon tai au pe o vaenga nei lena mai ai lango no le universite ma le whainga lo ngai tau whaafefe ai nei tala I e o mai. Ia, e ono tāpunia le tātou au, ale lawa lau mautinoa, I le aise mea whapena, e ai e le tāpunia o leo sau no maneno le pulisili, ia o maua pea nei toa, ao le tāu o le sau noanga le tātou pulisili, ia tātou o la sefe mo le neitai, ioi. E whaamalia ina atoa nisi o vaenga o unanga o lo talo mai ai. Ia, pe a whai e lava I le whaasoa. Mo nei teimu. Ia, e mamuli atu le whaaftai te le fwoi lau fionga o nolo malipulenga I le tau ma whai e wha atoa whai numera ma whai tau nei mao tutoe I le tātou tustupe mo le atua kau. Ia tau whaapaleni lava mo nei teimu e re whai ngofie. O le tau mwhai fwoi accommodate te leo mana onga o le universite. Ia lo fua lava I nei se leni mo le tu whaaftai tele. Ia ua tatau nu mo le si ui o le nei I mana ta whaatanoanga le nei tae au. Ia a mo ia so fina ngalo muli a le fu tatou anga atu le stala le nei aso. Le a fwoi se fautuanga mo li matama ita ia onga male au whai ngā luenga. Ia a anga atu mo ngā luenga ma tatou enrollment in fwoi le nei vai aso ato. Ia whaamalo atu lau whai ngā luenga. Ono ngā luenga whita. Ngā luenga sa whenga iai I le last semester o tuanai. Ia, lea la amata tatou semester fau. Ia, o nei la vasu nei, pena sila fia, o lea whai el tatou le stala, o le enrollment. Ia, o lea fo I le fofua. A tongu e o batunga ma le kou wafi lima se lau whanau. La whaatasi mai e whai lato le stala. Ia, wa mangpua o tatou service, tatou tunu. Ia, lea lava e stand by lava universite, I whaapela o whenga luenga, o le tūlanga. Ia, mai whaamalo atu e lau whenga luenga. Ia, tatou whaamalo si au. Whaamalo si mole si semester la sau. Ia, ai foi, ai o loo, ki foi le nganga la whaatasi atu loo. Foi le tal noa ma niso whanawa, o ngā whapera foi matua, o loo anga I mai. La tō foi ma whawhaunga ma la tō aspirations mo lumana. Pese mea mana ia lea fo ile le te whainga wenga I nei, ai like te fia I lopo le ale view le end user, ho ile le po le view le mātua ma te mal whanawa onga. Iau services here deliver. Ia, whaftai. Ia, ua mai al pokalame nei tae au, ave ia lo leo whatau vai mo lele nganga whaftai tele, ia o le mai le tātou ti mo le Maleifua Mai program I nei tae au, mo le nganga whaftai tele le pulisili le whionga ia ai ono Professor Ale Kikeroma, ia molo na sao tele, e le ngata I na tau wha mau popo, ia vaenga o tala o tupe, ma vaenga o mau walmana o ngā universite. Ia o ati nae fo ele o tu ua lava le whaatino ino ati nae. Ia wase manu ia lau tele o tātou universite. Ia au le manu lau titu le matai lava le universite. Ia manu ia alo ma whanau. Ia o lo whapena na utu mai tutono lau mua le papa ngala. Ai mai se fulu tele o isia tātou la o lo iai nei mulinu, tō tua. Ia whapena fulu mo tele isa la whai. Ia manu ia tele o whaiva lau whionga professor. Tātou tue whenua ia ilwea sofou il tātou Paul Kalamel nei. Ia o le Paul Kalamel na mal whaatalanoanga. Ia ma le whionga I le pulisili o Universite Samoa ma le sisila mai. Mai se fui paanga o tātou Paul Kalamel nei tae au. Mai manatu. Ia o leo a toa lava lau whaafonga I se vaenga ua tau mawhai le whionga ia ai ono po Professor Ale Kikeroma. Ia e tau watu a wase manino ai mai se lava ia o tō ialo mwhanau. Ia o le titalo ina ia mō pese ava noa le whionga I pulisili ia o lau whaafonga I leva yaso. Au le a tātou se atu ia I sina malolonga pupu ia tātou whaasalaunga whaapisinisi. Ia on toi taliu mai leo tātou Port Kalame.
Ole ma
ia o le toi taliu mai o le tatou polokalame lenei foi vaega o le taeao ma le silasila mai si o tatou atunuu i luga o le polokalame o le Maleifua Mai ia ua lau faafofoga tapuaʻi mai i so o se vaega o le atunuu manatua foi lau faafofoga ma le silasila mai sa moa i so o se tafa o le lalolagi tele atunuu o loo maua iai ia fesootaʻiga mai le mamalu o si o tatou atunuu o lo faapena ona lala mapapa'au i so o se vaega o le lalolagi o moli atu a lo faaga o le tatou polokalame nei o le Maleifua Mai e manatua foi lenei taeao le tatou polokalame o le Maleifua Mai ia e le galuega o lo faatino nei le tatou faletaalo o le amataga lea o le lesitala o lenei foʻi kuata le aʻoaʻoga ia po le tatou semester lona lua ia mo i lau faigaluega o silasila mai luga o le tatou polokalame lenei mai latou ia lii ma tamaitai aʻoga i tonu o le tatou gym ia maua le ona saʻi ia e maise foi ia o le faamanino ina o vaega uma ia outou ia lona fanau faalogo lelei ina ia vave ia ma vave le galuega o lenei aso o feagai ma le ʻaufaigaluega ai peia ona faailoa atu le taimi ua alu ia o le polokalame lenei e iai malo faalologia lea ua silasila mai sa moa ia lea ua taunuu mai lesi malo faalologia o le tatou polokalame o le fioga lea ia sala ia maʻatasesa ia pei foʻi ona i silasila mai lanava ia so o loo faauau pea saunoaga faalauiloa nei a taʻitaʻi ia i faculties po saofaʻiga eseese ia ua le manino ia o lau faafofoga ma le silasila mai lenei la taeao ia o te fiafia lava e faafeiloaʻi ia le matua o le saofaʻiga a faatausi soifua ma le aʻoga faafomaʻi ia po le fioga ia sala maʻatasesa o ia leo le dean of faculty of health science ia le uma faatasi lenei taeao ia malo le soifua laulelei lau fioga sala Langi mama, mulpola, malo lava. ia o le polokalame faauau a pe foi nava ia so sa tatou talatala ai foi ia o mai so outou finagalo ia ua le faafoga si o tatou atunuu ai mai se lava ia lii ma tamaitai aʻoga lenei taeao ia e lelei pea le faauau o lau saunoaga ua ini si vaega na misi mai le lava ia so ia e manaia pea le faasoa pe o lou finagalo ua le faafoga si o tatou atunuu malo ma fanau ma le agaga faaloalo Malo whawhitai tele mo nei awa noa. Mana ia ama taua awa noa nei mo alo ma whanau e mai sei lātou foi. E le na o i lātou i tono le universite. Au lātou lai whasauni mai mo le universite mo le stausanga ma le stausanga. O le tapokalame i le vai ason te anei. No whamatala ina i le pokalame le Foundation Certificate in Nursing. O le pokalame lea e o mai ia i le au vaenga le wa uma le year 13 pe ala tō maua maka ia sa o whamatalaina lava ia so tuana. Peitai e iai nei whanau fo i le maua le lua se lau maka lea e alua i le foundation. Pau le maka o le pau i lalo i fo le se lau iwa iwanga i lalo lato maka. Ai o loo nahu ina ia whaawaua o onga. Ia, mana ia te. O le a onga tau soifua la, o lo lato whaatinoa al polokalame e preach ia lato ia e maua lalo lato maka. E leo maua maka e o al Foundation Nursing. Ai fia avea mani tau soifua lo manai. Moi lava. O maka la ia mātou te au mai e tonu polokalame lea, o le tamaititi au mai te tonu. E maua e ia maka e se lau walusfulu anga e se lau iwa. O le range lana o maka e o le se lau walusfulu anga e se lau iwa. E au mai to tono mata upu e wha o le ingilisi. Ma mata upu wha sayanisi e tolu e le leo na maka. Ia o na sawa la ia o le ingilisi la wai mauti noa pokalame le pasi le ingilisi. So, a whapea la o lau ingilisi e whaasu 5%, whaasfuluono, whaasfulfitu, whaaiva. Ma whailona e halu tono po kalame lea. Pe a whapea o lau ingilisi e le vaenga na al whaalima na il whaaiva. Ia whaapopo atu loa ma mata upusa inisi e tolu. O maua se lau walsfulu, se lau waltasi, pe o lawa se lau iva. O la tola na le mātou te au mai e totonu e whaanga e po kalame lea o le certificate. E whasauni mo le anga e totonu o le pathway e alua i anga i le ngaluenga whatau soifua. A whapea la tusala e walu ia kose so po kalame lea a pasi uma le walu. Ia na e anlole te alu atu a mata atu i le diploma. Diploma la lea na o whamatala ina le vai ason te nei. O la tō la ia,
e o anga i tipiloma. A whaapea e mae ale tipiloma lua tausanga. Ia mwhaina o whainga luenga i le whalemai a vea ma enroll nurse. A uma tausanga e 5 e whainga luenga ai toi mana o toi sau toi alu lunga tikeri. Toi fo i mai toi enroll i le tikeri. Ia wha uma tikeri ia fo i atu whainga luenga i le whalemai o le registered nurse. O le silanga awala mwhaina alu tamai titito tono o le pāfua ia le nursing. Pe a whapea na te le maua maka ia alu i le foundation. So o le foundation a ia. E alu anga tikeri. Uma lo foundation tikeri. E alu le preaching program le certificate. E uma lo certificate tipiloma. Tipiloma whainga luenga. Toi foi mai, toi alu i lunga whai pepa e awa il tikeri, ia uma tikeri, toi alu toi whainga lue. So o lea laua mato saunia, o lea mato tu masalo po o le tausanga luna, ono nei talu na whai ele School of Nursing le pokalame lea. E au ngā mo naitamiti fo e wha le maua le malosi e maua ai le lua si lau lea ai. Alai maua le sia vanoa lea. Maua le sia vanoa lea mo nai tamaiti lo o whaalongolongo mai whanau ma mātua fo. Ia. Ua mana ia tele le whaatau tonga lo fina ngalo ma o tatono lea i manino le whaafonga si o tātou o tunu le nei foi vaenga le tai au. Ai mai se alum whanau le vaenga tonu ala lea e fia fisilingia wha mo le asala. O lea le umi e umailau diploma o naru le te whainga luenga, mai serve, on toa e toi fo email tiku, o lale umi le te whainga luenga. I le whaatatianga i o le fufuanga le Council of Nursing le iai, o le Nursing and Midwifery Council Samoa, 5 tausanga. 5 tausanga. Maua lo experience, maua lo wanga. Fo email lo le laonga. Ai toi saulo la ia le whai. Ia o toi tali o tātou por kalame sina malo longa pupu ia au fia ngai pea foi ia man lita ia i le fola le tunu mal fa fonga mai ia il finangalo ia o le o oto o le fionga i le tin ia o le vaenga lea ia wa onga fa tau soifua ma onga fa fo mai ia i tono sa fa inga le o le faculty of health science ia fia lita ia e ma tu titalia sa ofisili manino le fa fonga le tunu ma na ia lo fa na fa mol a faia ia sa ofisili e te fisilingia pe a faia le te sila tu sa o mai lungo tātou fasalonga nei ia au mai sa ofisili ni vaenga e te fia manino ai au nisi foi vaenga lau tele e te fia fisilingia ai lau au nanga ia po ai le faia o ngau le avea le mta au po ai ni e mafai foi na mai fa pena na fa manino le ina ia ta ua tele le fa fonga la tulu o se fesili e au nga tonu el mta upu le tala no ai le fionga sala se taimi fo el por kalame e ona se e mai le tamai tai fo mai a Dr. Filipina e na te sau no inisio vaenga fa fo mai e sili a no matou va vatu le ava no fa mole o tu e lim tamai tai aonga mai sa ofisili i lungo tatou NUS broadcast Facebook ia ona matou tali atu lea sala tuli al vaenga le ole mal fa wino le tapu kalame il vaenga le diploma o diploma e mawhaina ave wha part-time, e mawhaina ave wha full-time, il tangata lea whainga ruenga. E fia ni pepa o wha apenau te tonu, a wafu ni pepa e tauna a mata mai ai se ia o ai na wha mai. Half-time o fesili. O le pokalame leo le tipiloma, e se fululua pepa. Fululua pepa. E se fululua pepa e tauna wha mai a uma se fululua pepa. O le tausanga mua e ono. Tausanga lua e ono fo a toa e loa sifulu lua mwha umai. O le vaenga la i tausanga taitasi o le semester mua e tolu. Semester lua e tolu fo. O le taimi nei e taule o iai a nisi o mai wha part-time. A sau o tangata e a foi, e toa e a onga. E saua malona loto e whaia lea onga na o lea onga e iai nei vaenga foi nei o mai le matured entry lea mātou te tuu awanoa iai e o mai e whapea mai whai se pepa se lua ia wā o le tūlanga nai follow ai policia
whaatatianga fo ima fuafuanga le universite. Ia na ave leo pe pai lua mawhainga luenga ila na ngā luenga lai e tau whesosoani tau singa o ainga ma me mana o mea. O le tūlanga lana o part-time le ai a whape te sau te fia part-time o nai whamautu pēa le ngā luenga lai whaau wau mo le whesosoani ainga. Ma whaina ave pe pai lua. Ia na e le lua la tau sanga e ave ai le. Whailasi umi atu o le taimi le wai ta tau ana wha uma pe pai e a foi e se fulu lua le ai i le porkalame le o le tipiloma. Ia, o le ata se e atu i ni whaamanuianga. Tātala noa ia i le whaamanuianga le o le diploma ia le o tātala noa ai. A whai e mai ia au tausanga e lua le ave lau diploma po le sili atu. Ona e toi fo ia lea e te whainga luenga le whale mai. Leo manino lo whingalo. E alu atu o lau matala mai le whai tuto. E whai ana e sau noi vaenga nei whaamole mole sala. Whawhetai. A whapea leana ea o ngā tipiloma. Mawalau diploma in nursing. Ma e alu loa lea le ai whainga luenga. E te le tau alu atu tau su e po whele me te whainga luenga. E pe o le te leo ngā luenga. O se whamanuianga le leia lea e manatu e le o mamawha i tangata. Awa o isi a o ngā tusai o mana e latu le tu alu tu e compete. E su e apply, interview apply. Ia e iai pepa e o atu i le Ministry of Health ma whaatumu ma whaamautu ai. Ai mauti noa e te alu atu. O loo iei ni mea te whainga luenga ai. E te le tau sulu solo e apalai i o. Su el newspaper po awa noa lai whasala lau. Wakua lau a makala mai a le whai koko ai ke uwhale iai. Whapea mai la ia fio mai a malu whai longa. Mautofo atu se tongi le le. O lea e maua se tongi mana i au lau whai longa le wa e sauma oe. I vaenga o whaamanuianga tau tongi e whai ona pa ia lau sau noanga. Ma le nganga whaaloa. Whawhetai, o loo iai lava ia career and salary structure. Ale nursing. O lo ia scale lai fuanga iai ala ia scale ese. E maua ai tutongi. Mai le tipiloma a whapefo i te alatu o le tikeri. E iai fo i le scale lai el tikeri e maua lunga atu. Lonu tutongi nei lo le tipiloma. Ia ele ngata na a whainga luenga i o e te overtime te loa lai maua nei whamanu ianga whaopopo nei e a foi e whaopopo i le totongi le au mai i le tangata e whainga luenga te ia ala whai wirta por kalame i sau whautuanga mai ia so fina ngalo e whautua ai ia nei ali mata mai ta ia onga ia awanga mai fo nei kwata ia ai mai se lava ole anga inga mai le por kalame se nei ma le anga whaalo Malo whawhetai, ia o te mawhaina o watu se whamatalanga i tamaitia o ngā ia leo wa whaawa, leo e te tono mātou polkalame. O lo o mātou te mana o mia lava le au mai, sau atoa i le polkalame. Sau malo loto, sau malo tino, malo mawhau, tato ngā lue whaatasi lola, ia le whau le awala. Matapena oe ina ia mwhai o na whaatau nuu lau miti. Avea oe matau soifua pe o le tipiloma, pe o le tikeri, pe o le postgraduate diploma lea mātou te a oa ina foi. Mātou te mana o mia le sau atoa. E iai ia le te leo whaafita uli. Ua mātou waa ai pea iai le vaha matamaitia onga. E whapai e, ai o olo le taimi lea, o loa toso mai le matua. Toso mai i oe. Eo olo i whawhita. Mua mai lo matua, e lafi kua. Au mai nei matua. Au mai matua i luma, mau mai matua, lau te leo malamalama i le performance. Lea e whai to tonu le a onga. O nisi foi taimi, mātou te mana o mia, fisosoani matua, mātou te fia pā ia lava matua e whaatala noa foi lele mai lea taimi. Ona o le whanau nau ngā a e sau nei malau miti ia e au lau miti. O le whanau nau ngā nao o whaia o ngā. Ai mō lātou lai ele ia 12, ia 13, e whamoe o mai le ngaluenga lea tau soifua ia. Leo whamatantala atu a whapea like full science students.
ia mātou te whiawhia te le au mai o e tono mātou pokalame. Pe a whapea au sia maka ia o umana. Whatatia mo pokalame ia e lua. Ia o se whamtalanga nā, to e watu foi whaftai mātua. Mātou te mana o mia lawa toto ngalu e whatas. Ia, manuia le nei aso. Whaftai mun pola. Ia, a veia le nia vanoi whaftai lau fionga sa la. Ia, te lelo sao leo tu sao le sao noanga mal fautuanga ua le tapua inga maua le tunu mal whaafonga mai a lima tamaita ia o. Haftai tele mo leita e au, ma tātou Port-Kalame o Maleifua Mai. Ia o lo fina ngano lava leo o tauto. Ina ia atoa fuitape na ngā wan nei kua taluna lua manatu. Tele peni avano, mo fudisi ono le vasu fau. Ia o la tā se e lesi vaenga leo o ngā maurulunga nei wha degree. Ia leo mana i wa amata i lalu. Ia, tarusi e leanga le leo le atua mo lo soifua malolo ina, atoa lo fia. Ia, pu i o lau mautau ave nei aso. Ia, atoa le loto le anganga mal mawhau. Ia, tapena fia ai. Ia, wā le anga atu mo le kua taluna lua. Manu ia tele le nei aso le la atoe anga ia tu le tatou enrollment. Ia, alo tele atu fo le saufa inga. Le alo whakuta ko Maleifua Mai. Il saufa inga mga aluenga le nei aso. Ia, o le nā ue whaafunga mai sa moa i le nei vaenga le tatou Port-Kalame o le Maleifua Mai. I le nei tae au manino ma le tae au. Ia i uia na ese fo i tau o lo fotua i mai. Ia e manatu o lo atoa li o lava le anga le leo le atua i lo tau soifua sa moa ma le whaafonga le nei tae au. Ia o le Port-Kalame na whaatalanoa ma le fionga ia sa la. Ma ta se sa ia o ia leo le tua o le saufa inga. Ia leo e whaafonga mai ai. Moa sisi awa no le veaso fo. Ia e tu e silisila mai fo i le fionga ia sa la. Ia tu e vatu fo i sona finangalo ina ia la lau tele pea. Ia ua unanga nei. Ia, ai, o le awa vai lava le tātou Port-Kalame, mausi na malolonga pupu. Ia, ona toi taliu mai lea. Second semester enrollment for the National University of Samoa. Enrollments for second semester start from the 6th to the 9th of July, 9 a.m. at the NUS gym. For returning students, all you need to bring is your student ID and your enrollment fee payment. Enrollment fee for returning students is 200 tala. Fees for new students is 322 tala. New students, please make sure to bring certified copies of your birth certificate or passport, Samoa school certificate or equivalent, Samoa secondary leaving certificate or equivalent, tertiary qualifications, and measles vaccine confirmation. Mature applicants need to provide evidence from employers or trainers of at least 2 years full-time relevant work experience and or training. For more information, please email studentenquiries@nus.edu.ws or call 20072 or visit our website. Second semester enrollment for the National University of Samoa.
Ia fia nei tai au toi fa filo ia tu lo to malu lungo chato por kalame nei ol Maleifua mai ta ua tele vai nga sa no ia fo ia le fio nga ia sala a fai fo ia cha nga ia o nga nei le fa tala no atu sa malu ma fo fau o lo loto malu ti ia ai o ke sa nga lo ti no malu to ke lu ma fo fa io ta ua fo tuanga ia na ia fo tu sala mo to ia ai fia fo toi fa manatu mo fa fonga pele si tatu tunu ia ai mai se alo fa nau ai sa ofisili fa mo le la fo mai lungo tatu page le al tatu TV NUS broadcast ia tatu Facebook ia mai sa ofisili fia telefone tamai tai fo mai nei male fio nga sala tali etu ofisili fa tau tonu nei va nga nei ia ve nei tai au male nei tu la tatu kala ia fia tele fa lo ai le tamai tai fo mai ia Dr. Filipina a mosa o ia lea ia o le fa ulunga o tatu wa o nga fa fo mai mo tua ia ma lo lava ni le sai men ni tai au ma lo sai fo mai ma sai fo mul pola fa ta lo fa fo e fa fo mai ale malo sa mo e lungo le tatu TV ia wa mai al nava yasu ia foi na tal finangalo te mai fo mai ia le fu tatu ese lam ta upol verso le se foi ta upol ne mas e tatu ai lunga i vai ngai wa o fa fo mai le la o mai le nei tai au ma le fio ngai le tamai tai fo mai ia Dr. Filipina mosa ia e toi avatu fo iso na finangalo ina ia manino ato toi fa fo nga auto eli ma tamai tai au e mai se tapu inga matua a mole lava Dr. Filipina e ma fai ona manino isa usau noanga i nei tai au ia vaenga ia po entry level sia ia nga i mai na ia long fa na mo tono tatu ang fa fo mai Faftai lava mol pola mol fa fesili. E tau al vaenga lea a o alo atu fo i tato university. Mole enrollment anai tamaiti mole nei fo i semester. O le MPPS popolo kalame lea a onga fa fo mai. O le tato foundation certificate lea i le science. E le ta ua. So o kako requirements ono le tata polo kalame leo lo ia le university o te fautua tu level fa na we inka le sifoi ina ia tilo le tata kalena ia pe kalena le university o lo o ia tonu i le page po o le tu lau lea se lau ono iva ia admission requirements lea ale mo le tata onga fa fo mai. So ole requirements mo mua o ia le foundation certificate i le faasainisi o le minimum po o le mata pitusili na la ititi lea e tatau ona ausia fo i le whanau mo le ingilisi e fitus fulu paseni pe o sa mawalunga te isi le numera lea po o le maka fo i lea fatapula a mo le ingilisi ia lea sa to review le tato curriculum po le silapasi fo i le tausanga ua tuanai, ma pāsia mai fo le senate. Ua tu te isi mai lava i lalo, ua whapena o na maulunga te isi atu, ia isi ma tā upu lea e tā ua foi, i le la tōru whale mai. So o lea la e whaopopo i ai ma le a whaapea e au sia maka minimum lea o le fitus fulu pasene o le ingilisi. E whaopopo la i ai ma le tolu po o lau best 3. Po la tatolu pito sili loa le na mawalunga. Ia o mata upula le ia e sele tāua o le foundation biology po o le paiolo. Ia o le HB10, HBIO 11 ma le HBIO 12. Ia o le foundation human biology e ia le ese o mata upu po courses ne e lua. A o lo talia lava i tato po o fea lava le tasi ia pele lei uma fo i le lua. O leisi o le foundation chemistry, foundation mathematics, ia po le foundation statistics. E ese la le ta ua uma o courses nei. Ai afa pe te o lau e piki mai lau tolu maululunga. Ia na whaopopo lola i le ingilisi. O le a fa e tu fa atasi la le ingilisi ma le tolu mawalunga le a so stamai titi. E tatau ona ausia le valus fulu pasene. O mata tu fa atasi. Ia po o le maka la ititi lea po le minimum lea o le valus fulu. Ai ese mana ia ai sau sesi ia waiva fulu pe iba balu. Ia le average. Ia o le isi la o le baenga lona lua.
o so o se course of study equivalent o lo o ta ua e tai pei e tai tutusa i the courses lena ta we ta wilunga o le winga la fai upu lea o lo whatatau lea i se tamaititi na o ngai whafua atu ma le tatou university i le same level lea ia a o wau sia fo i se foundation certificate mai se si university ese ia o le lona tolu loa la o lo ia le entry level mo tamaiti ua faa wina i se tikeri po o se degree or a bachelor so o lea lai enter mai ai nai matured or graduate students not necessarily matured a o le whanau ua au sia fo i lea level mawalunga o le o langa wa onga ua faa wina se degree po se tikeri o le average la po o le minimum criteria mo le vaenga lea e tilo tātou i le mea o le grade point average po o le GPA ia e tatau ona 5 tesimale 5 a ngai i lunga atu pe lunga atu fo'i ia po o le minimum average of B1 ia pe atu ulea ia whaatatau i grades a tātou i nei tono le university ia so a whaapea i te iwa enter mai se tā mai titi ia po se si fo'i i le graduate level lea with a degree e tilo la mātou i courses na awe le whanau lea tā pe i iai polo kalame o le Bachelor of Health Science e tau tala whea ngai courses ia na cross credit la ia pe mawhai ona a mata i loa le whanau lea i le ia tu po le tausanga lua o polo kalame ia o le lona wha loma le 5 ia o lo whatatau lea i se qualification italiaina e le tatou Dean of the Faculty ia po o ma le pasia fo i po o whaamaliaina ia inga o le tatou interview e se le tau o le vaenga muli lea o le tatou admission criteria o le interview lea e mautitilo iai i le intention a le tamaititi ia e assessa i fo'i le tautala lingangana tautala i le ingilisi whaapea fo le whaasamoa ia mato i loa te isi ai i le whaaloloto te isi le i loa i le tamaititi lea ua inka lesi po o lea ua apalai mai i le tatopolo kalame ia pe o se talapupu lea mo le whaamalama ina o tatou admission requirements ia mana ia e se le matango fio lau saunoana Dr. Filipina ni vaenga le tapo kalame le tai ai toi tuli a si vala lea i lau saunoanga i le vaenga leo vaenga tā ua nei o maka ia ma le interview ma e se si vaenga i tuane e faini suenga fa atu am fai ei ona e ausia le ufale tono le ang fa fo ia ele ai se suenga i to e faia mo le taimi nei ia o lea o maka lava ia ausia tato maka whaatulanga ina ia ma le tato interview na o le pau lava na o mea o le ofaonga ina le taimi nei o le ase e fai pea na whaamanino le whaafonga si o tatu na me se anu whanau le vaenga tonua leo le interview o le ani vaenga ta ua e ta ona i loa e along whanau e ta pena i le mele ta ua le whaatanoanga o lo na wanoa e ulu whale ia whaftaimul pola o e iai ia tato set of questions for i mai te tā pena iai ia mai tutusa lava fesili e whaonga i lesi tā mai titi se ia o mai lesi tā mai titi i le lots po le group lava lea e tasi la interview so e mautitilo lava i le anganga na laina apalai le tā mai titi e fia onga i le onga whafo mai o na mautitali tonu e tā ua ia o le intention po le motive ngā lainga ngā apalai ia nā laina tausanga mai o no mato vaai fo i le tele o tamaiti e ese fo i ia le mafua anga nā laina apalai e tele lava ina le umale le a onga e mautitilo ma vaai o le tele o tamaiti o le e faa umaina le ono tausanga na o mai lava male loto e fia fo ma o le AI e te leta e tonu fo i AI i tamaiti e na o le o mai lava e apalai ina ia mawal whailonga DR le luma o lato i noa ia e fofo i lata whaalongo i tamaiti whaapea
Ia ois fo ita maiti, nala na apalai mai, wha ape te le winga e se tutongi o fō mai. Ia ai te wo mai le interview whamtala atu e le ai, e tutusa tutongi a matai fō mai, ma le si bahaenga. Ia peo ole aunga mua na, ole vaenga mua fo le na, ole interview, ole matou tilo po le atonu le anganga po le mafua anga, na lai na apalai. Na isa mai te esele mana i al whaalongo atu, na apalai ona e mafua mai i longa experience, e si i mai ai le whale mai, ma tilo le tau le ai o ni fō mai. Ia o isi apalai, ia ono le fiaf sosoani i tangata o lona ainga. Ia ma ai fo i nisi tangata o le atunu, e fia mana o mia le sosoani. Ia ona wha asolo mai lola, ia i lalo o te isi mai lata longa tutono le interview. Ma to te tilo lai leadership skills, pe wha pe whea ona lato ta ina se au, ia pe na lato ta ina se team mua, po se baenga, ia o a fo ini a wala na lato resolving any issues, ia pa ole tamwhaile pu e mai le lato leadership skills. Ia wha solo mai ai i lato hobbies, ma to te tilo pe e kau identify babe pe o iai ni bad habits ia o fia whanau e whai ia tai pe i lava o mea masani tau mawhaawa ia o le tau mawhtapaa ia ona e mau te tilo o le whanau lea o le aawea lea ma role models mo le health community e tilo ana iai nei tamaiti le po le whanau ia matangata mama i fo i o loo whaasolo atu i le whale mai po le mautanga sengase i mato otua. Ia o le sila vaenga muli lo o le interview e mau te tilo le lato i loa le waiai i le health system a Samoa. Ia po lato identifyinga ni gaps foi ia mani awala e fiaf sosoani ia improve ia le health system a Samoa. So e te le selmana i o le process le ta te whaalongo o lato manatu ma whaaleo mai. Ia ma vawe loa tua ia tamaiti already o e onga ina ia le tato health system po o tato nuilinga luenga. Ia ono qualities ia o le e mai tau ina atu. Ia a whape foi identify atu le interview e iai se bad habits mos wha inga kai pe o le tau mawhaawa. Wai e honest e te le ai e tau talasa o mai ata mai til process lea. Ia na tau mwhai fo la i o lea onga e ave iai le sosoani pe a whape o lea lava ua talia ina. Ia na ave lola ia iai o le counselling, ave le mentor e sosoani iai. Ina ia tau mawhai lea e sosoani ilo na vaivainga lea. Ia pe o le whaapuku ngātu lea o le interview. E sel mātango fio lau taltalanga le nita e au mal whaafonga mai fo isi o tātou tunu. E me si fo i alo mwhanau. E toi tuli ai si whamtalanga takta Filipina le whaatalanoanga lea. Whaatalanoanga e whai mana i alo mwhanau. O le ase whata ua lau fionga ma le whaatalanoanga. I vaenga ni o le awhi o le soifuota mai ti le apalai i kulanga fo insol kulafonga. E mawhaintala no tono le whaatalanoanga ni. Ia, o e sa o lele saunoanga, o ngā o lesi lava e ngā kako documentations po o requirements lea au mai i to tonu pe a apalai mai. E mana o mia le police record. O ngā e tatau na align fo i tato requirements a na i requirements e mana o mia le health e faa ma le Samoa Medical Council. Ia po le fono tele lea a fo mai Samoa. E le e tatau ona tato comply pe align fo i tato requirements. Ma e whaingata lava na urufale mai se tangata. Wa iai se criminal record, po wa iai se mea whaapea i lona police record. Ia. Ia. Ka ua fulvanga lea sol, e a fia fo iau records i le interview le pe a whai. E le mwhai au na tu au noa ia vaenga lewa sau noa i takta Filipina. Ai o le atanga i le vaenga muli. A whai lona lewa urufale wa manuia na i vaenga umaia. Ia malwhatan noanga. O urufale lo le aunga. O le a le vaenga mua tapena lo i utamiti aunga. E hini suenga, o le ala kuropo mo lo suenga me amaka. Pe se ia aunga le fia masinga kua whai se suenga. Ai wha fia fo ina, whai ni suenga. Whaftai mo le pola, e se whatupu manatu fo i o ofisili. O le e tele lava, I would say, e se le tamawhai o le university, ia through le school ma le faculty, ina ia
mauti noa e o atu tamaiti welcome lelei ma comfortable i le learning environment e se le tāua mea nei so a whaapea e a mata loa le a onga ma wo whaailoa fo i tamaiti se o ia lela a botalia ina e avele tusi e whaailoa ai ia longa admission ia ma whaapena loa na amatu i tonu o a whea e whaia le tato enrollment ia pole resitala lea ia e uma loa la lea ma taua tu iai lea sumo mua e a mata i lea onga e iai le orientation program le tato a onga foi e taipei lava i si foi faculty a tato e whaamasani ai ma introduce ai loa le whanau fo lea ia ma welcome ai fo i la to i whaawheloa i atu ai lea onga so o le tausanga la le na tuana i atu na maana ia level orientation o ngai le ngata nga invite atu fo i tatou ia le tō baenga ia le au ICT e whaia se fulasanga po se presentation e whatatau le services a tatou i tutono le au ICT team ia whapena fo i ona invite le medical council e o atu e fesosoani e whaatala noa ma whaalawi loa ia nisi fo i requirements e mana au mia e tamaiti o le a latalata ina whaau o na lato silafia ina ia tāpena iai ia e tele lava la ia tangata e o mai e whapena fo i ona invite e tātou ia nisi o whaurulunga ia i baenga fo mai lunga le whale mai ia ma ni tamaiti po oni fo mai fo i whato a whau atu ia mo se motivational speech e tau inspire ma whaamalo si awai i le whanau ia e share mai fo ile lato experience o le feedback from last year le fo i lunga le kako website nga matuafia fia nai first year students i le lako experience o no le taimi mua lea wala to whaalongolongo fo i ai sau noa fo i le afionga director general ale health i le vaai mamau fo i ale malo ia po ole matanga luenga ia ile au nga fo i ole a onga ma le whanau le a mata onga atu awa ola atu le wha moe ia ile tato service i lunga le whalmai so e se o te loa wha amalo si au te le lava lea i le vaai atu le whanau ia e se te leo le amana i o lato e le tato matanga luenga nei soifua malo loina ia ono lato le wha moe mai ia le lumana i o le service ia so pe ona e fesili fo e ala lea pe whaafia ona su e se tamai titi su enga e se fo i la le strict o le a onga le tato wa onga i le monitor a inga o le progress po le alu i luma o le tamwhai al whanau e whaatasi lava ona repeat pe whaaluaina to e ave whaalua se tausanga i te tonu o le vao le tasi le tonu tausanga pe ona o ta ua mua foi e vai luaina le tato polo kalame i le pre-clinical ia ma le clinical o le pre-clinical la le ua iai tausanga mua tausanga lua ma le tausanga tolu a o le clinical ua iai le tausanga 5 ma le 1 o le mafuaanga o vai nei whaapea o no le pre-clinical o le tele o le taimi e lalo le whale a onga e titono le tato whale a onga ia mana ngā ua iai le clinical hours po le clinical skills hours e ta ilua i tu la i le vai aso ia o na mwhaile na oi wa ai mai ia pe mwhai fo i ona oi le clinic a o le ia e oi whaataitai ia lato skills a o le clinical la ia o le vaenga lea tausanga 5 ma le 1 o le lato whale a onga lava le whale mai ia so o le aso atoa e lunga le whale mai ia se ia iai fo inivasenga i whai lalo i tatono o le a onga po le campus ia no mai fo i lea ia so e taitas whaatasi lana e nata repeat se tausanga i tatono le pre-clinical whaatasi fo inga repeat se tausanga i tatono le clinical ai a whaapea e suenga ai e iai se tamaititi e wheo na mato tiutilo la ia i maka e te tonu fo i o le policy lea a whaapea e ta te wheo ai na i tama i maka lava e te wheo lai o lai te tonu remedial range ia o ne to e maua leo le si o wawanoa e te su e ai e sui umala le kako pepa suenga pe ato e su e le tamaititi lea o le policy fo i la lea onga e te tau ona sui ia ova male 5% o le pepa suenga e to e sui
Ia e tutu sa lali policy lea mo tamaiti pre-clinical, e ta ulavo tamaiti juniors, ia pa o ngai o le fo, tutu sa fo i e apalai fo i lunga i le clinical, po o tamaiti matutua ia wai le falima. Ma ia ke ri o le ai e te le yo va nga ye tau na manino ia yo to ya lom fana o le e filia le anga fa fo ma yo ia fia e fisili ma o le si o va no le va so le pe amo le tu lo so fo man ia o no tai no tapo kala me o la fai ala va tu ile no fa pitol ne ti sa no mo le in fo tuanga e me se fo tatu en o me le fa nga solo ma le nga fa lo ia Whaftai mul pola, whaftai tele lawa tau wāinga mo le whaatala noa ina fu o le nei polo kalame. O le whaamoe moe ia te au, o le whaalau loa ina tele lea o le tatoa o ngā whaafua mai. Ma polo kalame fu e ua iai o te iloa, tele lawa nei tangata ele o iloa lawa, lea lawa le ua iai le tatoa o ngā whaafua mai. O te iloa tele fu e o taimi. Ia, ua lua tatoa o ngā whaafua mai nei Samoa. O le a onga lea le tatoa tunu o pele o Samoa. Wai onga le mele o le a onga le nei a le School of Medicine i moto o tua. O lo o ilalo o le Faculty of Health Science ia i le National University of Samoa. So o le whaamoe moe foi e fia whaailoa atu ai mai se lava le whanau o lo o fia ma moe miti a vela tau ma fōmai. Ia awa au sia foi ia maka whaatulanga ina. O te whaamalo si awa tu fo il whanau e whaapea i fo e le o au sia ia maka. O te talitonu lava au aia i le loto o le tamaititi i le miti ma le mea e nati nau e whai. E ma whai te le na whai. Ioe. Ngā e iai le au wala e mawai. So o le whaamalo si au na mole nei tai au. E langona i lo loto wala au ino o e avea o e mafo mai. E a watu e mawalo malosi, watu fo e le tu e te o e le malosi mal poto male te mai. E te toe wha malosi e iau mata o pule abe tausanga nei. Po o le te tono al kolisi, po le primary school, ia po o le fo e te i le foundation. Ia awane i manatu mawalalo, i le mea nei te ia le teimi nei. Ona e te le swinga, e te le memwhaina e whaia pe a e iailo lotoi i lau miti lea. Ia pe o le whaamalosi au watule le tai au, ia e mese lava mo le whanau o lo o whafunga mai, ia ma matamata mai foi. Ia ina ia manatua e mana o mian tato fō mai. Le tai lava fō mai o lo o iai. Ia ai o te ilo foi, e mana o mia ma deserve tato atunu. Ia ni fō mai le lei, e lo toa lofa, e tō angai whai mea onga ma tō angai sui. Ia so o le mea fo le nā wala ina mo lunga le seta pinga fo i o standards po o kako entry requirements. Ia ono le nau lava ina ia maua e Samoa ni fo mai le lei i le tomai. Ia le lei fo i le maua le loto alofa. But ia songa ma sui ina ia tili ona whaalele ina ia le tato health service. Ia whaftai mo le anga noa mul pola. Ia ua mai anta tu por kalame nei tai au le whaatanoanga mai le fionga i te mitai fō mai a takta Filipino. Ia ai ave ia lo leo whai ma leo tau ave fō i o le nei por kalame Maleifua Mai Samoa i le nei fō i vanga le tai au ia martatu TV valu. Mo le atu le anga whaafitai te le lava. Ia i le saunoanga o leo o wana manino i le atunu ma le whaafonga alo mwhana. Ia o lo sau te le fō i le tau avea i lungo le tatu wa onga. Ina ia tō sina mai na ia lom whanau o lo fia fitfidia lea karia o le avea mwhafo mai i lumanai. Ia ai manatu. Ia mo i so fo manguia ma se ia o la malolo ina fo i le ava yaso. Tato filo ai whaasoa velo fina ngalo e fia mo o mia fo i. E si o tato atu no ma lom whanau. Ia au wha malosi i le telefo ni whawhitau ni sai fia ngai wao oe fo i ni sa o ngai Initial University mo lunga i tungi fa. Mana i foi le avion ni fa malu sa pena. Mo ni ava nor por kalambe le samo. Il vai aso fo. E tutoi fa fonga mai fo tamatai fo mai. Ia inisi fo vai nga ina ia tuli pe ia lauta le ni malo mana onga na iai. Ia vea o fo mai. Man ia tele ne yaso. Le foi changa atu le. E tato enrollment. Ia anga le le atu i foi va tau tu fo le yaso i fa i foi nga ruanga. E mo se foi lau foi nga ruanga. Io
mai chai la le ya nukuma matisa ya alo fatile tu tatu program Maleifua Mai wa le au ya kau au ya oe fail ngarwenga ya le tau nu foi le michel tatu nga fa fo mai ya Samoa o tatu program na Maleifua Mai nei foi vai ngol taiao mai manatu ya toi tu tau mai foi le vai aso e toi vai mai foi la le o nga fa fo mai mal tatu nga fa tau soifua e longa program nei o Maleifua Mai ya manatu ua fa maliaina lau fa fonga me foi lau sila la se ngana ua pa o vale ni va ngol taiao pe sala foi se pati ya pe set foi se ngana ya mato matua tu ina lau fa fonga sa mota fe ia inu le aina ma oni to ngalo ya ngoto foi mon al tal tonunga ya onga foi me uma va tu au mai so fina ngalo sa mo ya manino ya le na vatau le no este mal manu lauti na ya fa pe na ona ta auto pe lo fina ngalo le ato anga o tau tua mala o nanga o lo fa tino la universite ne yaso ya tatu ti fa so pe lungal Maleifua Mai au sina malo longa pupu va vai ai foi e ona fai watu le tatu por kalame nei taiao Pe ye
esa usala ila kama fukanga le kelo i mamea o mafafau i ai arge we ekia i ang mafaka fele mai nga e i avea usunga mau wonga o i o e fo i akalia o i lo ko fari so mangaku kakala mai lo faku kele manga o fo i e polonga o nga waku fa afeka i waso nga kama fukai bi i a fo i wa o yanga ya kaukai ai i le pule lava o i lo fiflinga o lo manga i lo la palima Fatalo fatu le nei vai ngol taia o le fu to so atu tatu pokalami sa mo mo le sila mai le fu ma to fatasi atu ia male si uso ya fiti ia le lo fa pena fu en fainga luenga le tu mam fa langa me tono tatu ofisi nei ia le fu ti sila me tatu aku ngwa ia ma se popo tatu fa renga mo tamo fiti o tangata le lei ia mas tangata to anga tele ia iona pito ila tunu le ofiti ma walism futuna il tama le ofiti e luanga ngana e talanoa mai ai le tunu e folenga ngana fa ia ai fa ftai utatu fi loi a fai foi ai vai tai mi voi o to vai la kapi o femo ai solo ai se kamiki fiki ile vao kama ia o le ile masenka alo kai ko fiku ia a lo ia foi lo sa hotel ni tatu ofisa ia wole o to fai lo ka lengi ia wele ko ka mau watai mi ta la ka lengi la wei ka ur kai mi yo la kapia ai lo la kapia eu susu ya fiti ya o ya le lo tatu fe ngai nei ma o le fa uma nei lon tiplo maulunga i se misona lua wa fete no la fiti ya le tapena por stofi ya o ya iso ya saulistala le chokse la lua ya penao lo ye lo ta pena tu lungo tatu penga ta fai langi lo mo ya lo fa anga o siu tu fine me america sa ole ma le siu unga lava le lo fa anga va il tu pena wa vatu fai le stala ma vese me alo fo mo nai mo nai tama nai tu fai ngaluenga ya fa ftai tele fo le ma fu ta mo siu tu fa tele anga le wa mai ya mai me alo fo yo le mo me le siu so ya fiti po tu ngani ya ma mo mai se sa mo tatu ko kala me Maleifua Mai te fasa watu ya sang luanga de sungai Apola. O de tofine asi sungai Apola le una le fam talangan na ro ne. Ya e fam tai foi dai Apola. Ya mo le tomo ftanga fo tato official ne o uli mo ne yaso. Lo lava fa tai langa le mai o ainga mala mai o lo faanga me se fo tele o ti mai inga mo tato por kalame Maleifua Mai. Ya pe fo en le taiao. Ya ai el manatu se tai me na sila mai sa mo. Ya mana yalam fa na ulo yel tatu pot lo fa nga solo tatu listal temine ya olom fai foi na mai na ya tai lunga ya wala u sila mal mai mo mai to tele foi on fa na wa am fai on awe men nei tai au ol nga luenga le sa usu ye tamo stamo takle sel tatu o finga luenga wal tai au na usu ye ale penal fa ta na ya ya na sila mai ya vai na yalom fa na ya o fa pe na na va ve mal tai au ta mo fai na ya va ve fa ya si tu mo tatu fa ta ya ai mai tau fo ia ta nei lifiti o ai lenga luenga skula til fa tu langa ina o laina te sau lesi laina e pio mai lesi pio ngalu manga fa sau i le manga lua ia na pa i lole laulau ya vai ta mai tai au le i o lo fe ngai man ngaluenga e lava tala no la to wala fa tino singa lo mai ya ata se ma le fe ngaluenga luine li mta mai fa ia nga ya e sila tu ia sunga ya tanu manisi fo la fe ngaluenga ai la to ele fai se maluta ya fia ai ale un fai na mo tatu wa tainu ya mana tuani maluta ya wala fai ngaluenga fa mol mole ai nei maluta ya fai se iputi
ia o tamaitai na le ofisa o le tupe I tonu ala tanu ave lau tonu se lau lua ave uma ia I vanga le mai lista lai le stofi ia ona ia tai le silsila mai le tunu ese le matango fio fo o vai atu le na nau mai o fa nau sunga ia tanu pe ese me o lo fia iai ia le tato vai atu fo lista ngate le inua santi tai au tamaitai le o bisa ia yo se tau nama o tonu nei fatino pena I maluta ia mo le finga luenga ia tonu nei tai au ia e mo ia fa tatamali ia tau fa se maluta ia mo tonu finga luenga ia au I foi se loto tele la e sponsor I fotato uma o le foi mata po ia fa mo le nei tato TV ia mo to mo fe ngai mana luenga ia ole o nai va ai ngai ia na skulati Amor le tutongia tu pela tuton e o futa me tuton o tatu chin ia ni te fa pese se tuton I foi o talong e le rinka alonga fa mo wa ko kongia ku pe o vai na le kongia le skala e le kongia fai ko le fa le poina ia ma lo la vai nai vai nga fo le skula aqui por tatu security officers ne vai atu la tu ngalonga fita ma lo foi le fionga ia tuala ma le vai nga le property and maintenance ia mo tu sau tele fa sengaina ma na ia tele tau tonga le o talonga ia vai tu se ma malai sa ole se picho lumo ronga tonga mo picho tua le vai tu lang moana de se malai ia me mata de se malai fo ringa mai o lai fa tu langa la vai tu langa ia nga ia ai ti lo foi la mingo iata pele loil kata sa po ina po is fa le por me de inguina foi se maluta ia o tatu po ia malu ia ai fa tai tele si so ya tak se mana ngalo mana ia sa fa ni tai au tatu manino ai tele foi lo sa le mai ngau o le update le tatu e no me lai fai mana tua o to ya lo fa na pe ai su mai ia pe te o mai foi tatu investe o lo fai mai ia vai nga tai tas ia step 1 2 3 4 5 up to 9 ia saula mai fa nga solo mai na fa mole ia na multinole le vave na o iluma fa mai ala o no me ne yaso o le aso lua ngai le aso valile o aso ia la fa tinoi tato wa le stala ia ale uma na ia tele fa fonga ma sisila si tato o tulu ma na tele nei vai ngai sa ole ai ala tu la first step o tel sa o ia mata mai la step mo o ia tele ia lu se mista mo le wa pa lu se mista lu fa mai ai la ia la wa o ngama mo se le nei ia le la o tato vai o le la ina vo ilu mai le si vai ngai pe le ata le vai to ia step mo le tera to malau IT ia na China le mai chai office ia ma batu vera io o risato o suenga ia ko ki roi voia foi a onga wai sin ka upurela ave semester no 2 na ia tele mo moli atu lo fa ngor tatu Maleifua Mai le tai au fo ia o to uma ia lim tama tai fa ia onga o fai lau tusi ia o vaenga ese ma o nanga tatu support staff ia lo fa ngai man ngalonga fitai ne yas soli ko ki o ile me o lo ngofo me ia ile valu ka ka fa o ngofo sa ole la sa fo tuanga ave na ia lim tama tai o la fa ngai man tatu o me la fa ngalonga ia fai mai no sina vai o ku lunga ia fai sa bani tu lunga fa ma lo si lo tino to sa fai ia ma fa nga so lo nga no nga le nei fo yaso le tatu fa ia tu le oli el forte ia mo oli ma lo so fo ile u fioma me cho ka mo ma me ma le fo nga luenga ia faculty of arts na u tatu se ani yai ia le la le o le la mo al to mai ja ya viki ia me se fo ia nei to mai ja ina tatu faculty of arts na lo ia nai vaenga il fa fonga mai le tunu o ni ngalo ia te oi o lo tele ia na maua pea vanoa i le aso mai le aso lufua e tau le aso lua e tau le aso tofi mo o tau uma e a ngai ma tatu le stala i oi a sau fo i o le watumu o no sa e te tu le laina ma ai le ia tatu skula tia penao na fa sino le ia step ia ma vaenga te a ngai ia le la vas fengo fia me pe a fa longo mausta ia le ia fa tonunga pena ona nga i tatu le stala ia le o tatu working na faculty of nursing ia le faculty of education ne o ia o le fo i le te mai tai pu leti ia
mana ia tele nei vaenga ia e te sila mai sa mo le pe ona e sila mai tatu fa nga so longo na ia sa mo ma tatu fa talo ia le foi sa fe ngai nei sa ia mal pu nga ta sa o te si so ia takles ia malo takles o au nanga le malo lo ia le foi mo mo na ia ta ia tau to fa ma tango fia ile fa fonga ma sila si tatu o no ia ai ona o time tapo kalame ini si vai ngoi fi sa no te wa ngalo tu ia tau i lau sunga fiti ia e toiva mana tu foi pe ta tu ristala ele na nei o vai so a to la nei de amata tu de so lua anga ele so falaile ia o li tu la iva amatai na ona o le vai le watch li tu la iva amata lo mata tu ristala wa mata lo na tu ia tamiti lenga fanga solo lo mawai ngal tatu ristal ia fau tu fo ide nungala tele le mase se la tele ia famo molo sa ngalemu famo molo sa ngalemu ia man wi ai fo ia tute mangal rengo le ni fo yaso e se me manga ia kuple weekend ia a kong yo o kwa le weekend yo ia fo se me manga ia kupo le manu sa moa ole a fetaui male ikaltai tamatonga tamasik ela tamasik ile la pingi mat tamatoa ole manusa mole aftoi malea matonga ia ka longa na e fua eu tapinanga le weekend esa ilia po ai se au cha longa ole polalang nei chele nei vanga ia wa pia ka lunga ia le opleki maoli ma le opeleki i pio talunga fa tsa ile yango ile manu mai ile yango ho ye tonga alunga la ye le sko e kwa mo ilo i kamai o ta alunga ye sa ile ia po fu se au ia ma nei vai ngai fa la lo mo fa fonga sila tunu ka ku ka lunga le weekend ia e pau yo nei vai nga yes le ia ai mo le tu le nga fa tele ia la tu umon sila mai mo mai lunga ta to nanga nei TV valu ia marpor kalame o Maleifua mai manatu ia ori ngalo i joina ma futa mai lungo tatu penga tafailangi ma tatu page na o Facebook o le NUS broadcast ia te ma futa mai ai ni vaenga uma le tau tua ma le au manga ia va ai e lafo mai sa wata le lei po le ase tau tua o lo fai tu e moto malao ai me se foi no malalfanga ia po ni e kale sia man fa aptonga ia mai ai ni ata mani au fe autostusia mani lo fanga ia na fa la tu le lunga o tatu por kalame mo nei fai longa mo e le lei nei vai ngai saunia mai war tatu por kalame ia sa lei ia ma nei el sa lei o tatu traffic e ma fai ona e ma futa mai fo ia lunga o tatu traffic updates ia mai sa fe tu sia pa fai tau mai fo lunga la wala ia o yeni fa la o tu poi ia po va pena fo ona kiun cha vale au ngana i vai ngana so so ni foi il sila si o tatu o tunu ia o tapu kalame o mai al nei wa ngai avia sa fo tuanga fa le lava ina yalum fa no si sila mai tonu tatu por kalame ia e te va tu atu usum tu fa fine e na ona ta pena mai ia o nga fo yo kwata mun mude net sanga ia sa mo lo tu atu pe ona pena fo ona ta u fo inisio chai pena fa ta noina tatu por kalan ia sa mo lo mo tino ia fa ta nu do le miti fa pena ona e mo miti ai ia ia tau tuana ristala ai sa au ni ro ai amatalia ia onga ne tau sang ia wa me tsoi ia fa uman malo a tonwe watsua tau tin man wi rola io tatu ia nawa watu fa malo si le sunga ya fiti tatu por kalame na de tayao ia mai moli fol fa tatu sponsor fionga ya la ulu mala ufinga luenga ia mate unga fo ia mai se foi ola e ol tatu por kalame ia le lava fa la wi lo ia so uma fa tai la ulu ia mai se foi tatu bookshop ia i tono tatu university tonu ia tatu toi fe lo ia i se aso mo mo tai au tai mi lava nei lu mo tatu TV valu awa ni ngalo e joy ola toi sa no foi ia nisi o tai o le university fa la wi lo pe au nanga e mai so ni atu le ngai me fa nau ele stala ma onga foi o le nei kwata ia manu ia tele lau fa sau sau sa mo manu ia o fai fa tau tu le aso le ngal le male lo fol tatu mo tai sili le langi soifua